Nashukuru sana kwenye ulinipatia. Mungu akubariki kwenye uko. Asante Mungu abazidishi. Dushimiye Imana nukuri, dushimiye Imana. Nimesema asante sana, Mungu awabariki. Imana ibahemugisha itsindagira ikigega cyaho mwakuye murondere muronka. Batoto yetu tunafurahi sana kwa mtufanyizia. Kama gisi mnatuzoea hapa hivi au mnatufahamia, kila siku tunakuaga tunafanya hii kazi ya hivi, na sio tu bila abikuanza leo na abikuanza juzi, niwe tulizoea tunakuaga tunajaribu kutetea kwa haba vijana yetu au wengine babaere wanaweza kuwa bako kule nje Ulaya, Marekani, jua kuangalia gisi ya kusaidia mwebaze wetu na kusaidia wajani vile vile. Juu hali ya hapa hivi gisi shanzinda inabadilika ni probleme kwa saa hizi, na natumainia kwa hii kidogo yenye iko hapa hivi itatusaidia mwezi siku 2-3 atukukua nayo. Menajua hii itatusaidia kabisa. Na kingine labda msishtuke juu mnaona niko na mikro hapa hivi, kwa sababu tunapendaga gisi wanajitolea na moyo wao kwa kutoa hii kitu, na ndio kisi nasi tunapendaga tuwaoneshe, ibafikishie waone kama kazi yao yenye walifanza ilifika. Juu wengine siku bapate roho ya kutumana vingine zaidi. Ndio maana hapa sitatokana na nyie watate yetu wa mama yetu kwa roho yenu au kwa vitu walifanza. Kama pako mwenye atajisikia kusema neno kuwaambia, kama pako matasema bana, ndio hivyo mimi nishapata, acha niende, imani rakoze, hakuna shida. Sawa sawa, natumainia wote mulishafika hapa tulipitia kwa milango, na wenye bayafika ni watoto walikuwa maliaga hapa. Sawa, tunaanza ita watu, tunaanza kuwajane. Mama Shukuru quartier 8 wakupatie hapo, wakupatie maharage, sabuni na sashe 2 za chumvi. Tia yote mundani. Ndio mtazamaji, kama jinsi unaona ni sabuni 4 na sashe 2 za chumvi na unga pia na maharagi. Mama, kama unaweza kuwa na neno la kusema, shukrani, karibu. Asante Mungu abazidishie kwenye mlitoa, muongezee vingine. Mungu ababariki kabisa kabisa. Asante. Ndiyo mama, pia tunafuata wa pili. Tumishi wa Bwana wa jambo, amjambo huko. Kwa jina naitwa Adija Reyani. Nimesema asante sana, Mungu awabariki. Mungu awazidishie, awape baraka nyingi sana, awape nguvu mahali mlipotoa hii msaada. Tulikuwa na njaa kweli, mnajua hali ya kambi gisi shabadilika. Wa baba yangu, muendelee kuwa na hii roho ya mapendo. Mungu awabariki sana, wapiganie na vita vya wanadamu. Asante. Yes, ashimwe. Mwe dushimiye Imana nukuri, dushimiye Imana. Twabona uko twovuga kubona Imana yadutoranyije muri ino nkambi rimwe abantu benshi, ariko ni twebwe Imana yatoranyije kuri uno munsi wa none. Turabashimiye abo tuzi n'abo tutazi. Imana yo mwijuru baheze umugisha, muzoza muhora muheza n'abandi batari twebwe. Imana ibaheze umugisha mwinshi, murakoze cyane. Asante. Hasani biwacu mwaturutse mu nkambi y'iwacu y'Igasogwe. Imana ibaha umugisha cyane, murondere muronka ico muzosaba, Imana izokibahereze kubera iki gikorwa mukoze cyo kudufasha.
mwitegereje murabona yuko uko dufise ibibazo. Imana ibahemugisha itsindagira ikigega cyaho mwakuye murondere muronka, nimwaterera kama Imana izobumve. Asante sana mama. Tunaenda Vumilia Ivete. Merci sana kwa kila mtu mwalijitolea kutoa hii msaada. Mungu amubariki kabisa na muendelee hivyo, msishie kushie na wengine muendelee kwao, Mungu awazidishie. Na Mungu aongezee hapa kwa mlitoa zaidi ya ile mlitoa. Merci sana kabisa, Mungu awabariki. Jambo tena, Mungu apewe sifa. Kuona sasa tunapata hii msaada. Mungu awabariki penye mlitoa pongezeke, na Mungu awabariki penye mlitoa. Shukrani kabisa. Shukrani kwa wenye walitoa tia msaada. Mwenye alifanikiwa kutoa ile kidogo, Mungu ambariki sana kabisa ndugu yangu. Na mwendele na upendo. Juu kambi saa hii ni hatari. Tukapokea bilo 2 mihindi, kuna tupokea ile FM. Lakini kwa upendo wenu mlitoa hii 10 kilo, Mungu apewe sifa sana. Na Mungu awabariki. Jambo baba. Mnakaza huko mko bie. Na sisi tuko bie kabisa. Nashukuru Mungu. Batoto yetu tunafurahi sana kwa mlitufanyizia. Kweli Mungu awabariki sana. Ababariki tena babariki. Kwenye mlitoa vingine viongezeke. Na Mungu awabariki. Bwana, hii roho ya upendo msiache baba yangu, saidia wazee na vijana hapa mkambi. Juu hii kambi kuna na mateso ya mingi. Merci sana, mbarikiwe na Mungu asifiwe. Amen. Asante sana mama yetu. Tunashukuru sana. Jambo kwanza ba mama na baba kama mwa vijana, tunashukuru gisi mnatufaniziaga. Tunashukuru sana. Mungu awabariki mahali mlipotosha. Mungu paongezee mara 100. Na Mungu abariki kazi zenyewe mnazozifanya. Mungu awabariki sana. Linda mko wazima. Tunashukuru sana kwa yenye mlifanya. Mungu awajalie mzidi kupata, mzidi awazidishie maisha marefu kwa yote yale mnayofanya. Ni mazuri sana kwa kutusaidia sisi wenye wakosefu mkambi. Kambi hii inakuwa vibaya, mzidi kuwa na moyo wa imani, mzidi kuwa mnajua wajane, wazee na vilema. Shukrani nyingi kwenu mnayofanya hizi kazi zote. Mungu awajalie. Asante sana, mina shukuru sana. Mina shukuru mbele yako. Mina shukuru sana mbele yako. Maana minaona bino nafanya ni vitu vya maana. Mina shukuru na bene unapatia nabo banatukabizi bile bene ulitutumia. Kweli Mungu akubariki na Mungu akuongezee mabaraka. Siku za kuishi Mungu akuongezee. Na kwenu litoa pale kurudie tena vingine. Asante kabisa. Ninapika kisandi mbele yako na mbele ya watumishi yako. Twashukuru mtama, twashukuru ukongwe. Ho bino byashaga hayushuke bindi viongeze ho maradufu. Asante. Jambo baba na mama, tunashukuru sana kwa kazi kubwa yenyewe mnatutendea. Mungu awabariki na Mungu azidi kuwazidishia. Mahali mnatoa hivi paongezeke bingine penye mtatutumiaga tena. Na msiache hiyo roho iendelee na kusaidia hata wengine mayatima na wajane na wazee kama sisi. Asante sana. Yambo. Mazose twazuse turi hano hantu. Twaje kupokera nukuri izo muri mu gukora. Yesu azabaho umugisha. Aho muzoza mugenda hose Yesu azaguma abaho umugisha. Ikivingine twabaye hano mukatuzirikana. Turabashimiye muza mukora. Imana ibaho umugisha. Aho muzoza mugenda hose Yesu aguma hongerere. Turashimye kuko mwagize neza. Imana ibaho umugisha. Jambo sana vijana wetu. Tunashukuru sana kuna mnatafuta wajani wenye wajiweze kokote kwenye mulivitoa baba. Mungu azidi na kuwapatia nguvu za kutafuta wengine, mupatie na wengine. Asante sana. Asante baba kwa hivi vyenye ulinipatia mie mzuka mzee wa zamani hapa mkambi.
Nashukuru sana kwenye ulinipatia. Mungu akubariki kwenye uko, hakuna ingine. Mungu atuchunge, na mimi anichunge, na wewe akuchunge. Asante kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mshukuru Mungu ni mwema. Mungu awabariki kwa kazi mmefanya kwa ajili yetu. Awajidishe mali mlitoa. Mbarikiwe sana watoto wa Mungu, mbarikiwe. Amena. Ongwa imisore badata bamawe. Mungu abagashanireho mashaza mlonge misikandi. Lundi lusiku mkengere bavire. Twareta kongwa kabisa. Mungu abagashanire bwenene, kongwa bwenene, kongwa bwenene. Ndugu mtazamaji wa GMTV, tunasema asante sana. Kama jinsi mliona, tulikuwa tunafanya msaada kwa wajane, yani faraja. Ni kipindi chetu ambacho tunapitishaga kila mara, ila tulikuwa tuko off kidogo. Najua hivi sasa tumeanza na mwaka mpya na kishindo kipya kabisa. Tuko na neno kidogo ambacho tutasema, ile napata kwanza CEO ndo mwenye atawaelekeza jinsi mambo yalikuwa na jinsi ya kumaliza. Naam, asante sana ndugu mtazamaji. Vile vile acha tuwasalimu tena wa ndugu zetu wa Gasoro Media TV. Kama gisi mmeona tumekuwa tuko pause kidogo, kama gisi mwenzangu anamaliza kusema, mwaka mpya na mambo mapya. Na vile vile kwa hivi tumekuja kwa kishindo kabisa kwa kuhimiza tena kazi ya GMTV mahali popote mlipo muweze kupata matangazo kuhusiana na kambi. Vile vile acha nirudishe tena sifa na shukrani kwa wandugu zetu wazamini kwa kujitolea kwa hii msaada tulipana leo. Vile vile sina mengi ya kusema, ila tuko na responsable wa haya yote kwenye vimetokea, naye vile vile ana ujumbe kidogo atafikisha kwa watazamaji wa Gasogwe Media TV. Karibu. Asante watazamaji wa Gasogwe Media TV, na tunashukuru wakurugenzi wakubwa wa media kwa kutupokea. Ni vitu venye havingewezekana sisi peke yetu kuvifanza, lakini kupitia wao na msaada wao tulifanikisha kila kitu. Vitu yote mliona hapa ilikuwa ni kwa sababu yao, kwa kusaidia ndugu zetu ambao walijitoa wakasponsorize hii chakula na kitu chote kikiko hapa. Na watu ambao walishiriki kufanya hivi vitu ni watu ndugu zetu ambao waliishi katika kambi na wamejitolea kufanya hiki wa moja wao. Kwa hiyo tunasema asante sana kwa wakubwa zetu wa Gasogwe Media. Asante sana, acha turudishe maike, labda na kuna mwingine labda kuna mawili matatu hivyo anaweza kazungumza kuhusiana na wadogo zetu au wadada zetu wa kaka zetu. Asante. Kwa majina naitwa Sarive. Natoa shukrani kwa yote wale waliotoa nafasi ya kusema kwamba saidia wajane. Mwenyezi Mungu awazidishie na wapatie roho ndefu. Nasema asante. Na vile vile mimi ni mwanamemba wa GMTV na niko pamoja na walisi wa Gasoro Media TV. Nasema asante na shukrani, Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Amen. Naam, asante sana ndugu mtazamaji. Tunakwenda kumaliza kama hivyo. Ulikuwa na sisi, mimi mtangazaji wako naitwa Richie Silver Glory. Nyuma kamera tuko na Shombe Dia Daddy, nikiwa na CEO wangu hapa, Chief Executive Officer Omaro Breeze, tuko na kaka Gloire hapa, tuko na ndugu Sarive. Ila usisahau kusubscribe na kucomment channel yetu ili vipindi vyote takapopita uwe wa kwanza kuviona na kusambaza kwa watu na kupartager. Ciao. Ciao ciao.